躺在这边的。跟还在吃，让他们。啊，你这个开始看条件，开始反正开始反正，对，他那个他给我什么？开始呢，看个个看得到，看开的看这种，这边是，然后这个是，我操，
Short. Short.
Hey, just say again. I see that most of it data. Wait, then I think बोलो भाई जानता अभी तक का है बंदे अभी वो नहीं है लेकिन शायद फिर वो वही ना फिर फोन में सब हेलो चेक चेक अगेन है जी अमाउंट है sí correcto ya ¿cómo? अरे जी
对对对对，才知道，知道，对，那种长凳子的，我的说不的这是，这不为是，对，这样子，没没没没，没还说什么吧？嗯，在高山顶的呢，啊，还有跟什么？为什么没看？快了，快了，
Đang cái đang mãi nè, mỗi lần còn nhận cái cho nên tôi thấy thì mắng không giờ chặt nào đó được chặt xong không thiệt rồi đó Sekarang buat makan bro, tapi belum desainnya. Ya, ya. Itu sama dia nih ya. đấy Ora suka tak lagi saya terus gitu. nên đó nên đó xem pha mà như là con nào con nó còn nhiều không dari pulau itu dia kata halo halo itu itu oke betul à cái thằng mà thay một thằng mà thằng nó được rồi buồn đó mà lại buồn itu itu nak batu gini ini look here all of them look here
Who's Masala? Con cháu chơi, mi xin lại tại gần audio đi. Không làm được. Sao thế? Sao sẽ phải bị cái gì? Stream.
friends for the lovely dance. And now our bodybuilders are ready. So I would like to call upon the pre-nursery class to come and present us their beautiful body. Đó, tao rất cuốn không? Tao không chứ. Cuốn không nóng thôi. Tao không cuốn. Làm mà, cái nổ máy, cái nổ mà. Hết cuốn không? Sabi ni so, may kasi na kung data ilagay ka di amang ka ang singsubo na to binaba banget jadi sabi ni so Okay, get ready? And pose one. The next come on, elevator to 20. Chẳng được đi ra thì người ta cũng không Okay, all of you get ready. Are you ready? Okay, now pose one. Next pose
Next group 21 up to 30. Okay, get ready, all of you. So, your student is waiting for you. After the body show, there will be a folk dance from KG. So UKG folk dance. Those of you who are going to perform the folk dance, kindly be ready near the stage. Okay, all of you get ready. Walk 1 and 2 and 3. While we are still waiting for the lower class to get ready, we will have a solo song from Devadatta of class 3. Devadatta of class 3. Devadatta of class 3, if you are here, kindly come up on the stage. After Devadatta of class 3, it will be followed up by a group song from class 2.